wacu Ruvuyanga mbere uko twinjira mu bindi yajyanye n'ikipe ya APR Football Club. Ruvuyanga, habari asubuhi? Habari nzuri kabisa, habari ya asubuhi nzuri kabisa Rigoga. Mumeamkaje? Tunaamka vizuri kabisa, hamna shida, tunashukuru Mungu. Nicho rwose. Ruvuyanga tangaza. Inatosha kwa jeshi. Hiyo inatosha kabisa. Nimugoroba nifashaga yayi. Nasema umeisha jua kusema Kiswahili? Mimi nasema Swahili sanifu, sio Swahili ya barabara tu. Ndiyo kabisa. Ruvuyanga, ejo mwakoze urugendo, navuga ngo nagari urugendo runini. Kigali Dar es Salaam sisa n'igice ku ndege, ntago rwari urugendo rugoye. Mwashyitse amahoro, mumeze neza, mwaramutse neza? Bakoze Rigoga, ngira ngo mumamagaye nanjye abakinnyi barimo gukora imyitozo, ariko nanjye ndimo gukora imyitozo yanjye ku giti cyanjye. Kubera yuko ntabwo ikirere cyanyoroheye nafashwemo no tugripe ukuntu, so nagomba rero kudukuramo kuko Sekafa yamaye impamvu yo kudukuramo kubera yuko match ya APR yari kuzaba ejo ku isaha 11 z'i Kigali, ariko ibya Sekafa birimo birahindagurika nk'imibare ya covid niko navuga, kuko match bayikuye ku munsi w'ejo yari 11 za Kigali z'umugoroba, hanyuma bayishyira ku wa gatatu ku isaha y'isa 6 z'amanywa z'i Kigali. Ubwo bivuze ngo umupira uzaba urimo kuba n'amakuru radio y'u Rwanda arimo kuba. So rero ubu ngubu twaduherereho bita KMC, kuri stade ya KMC, ngira ngo ikipe murayizi, mugira neza Jean Baptiste Migara ikiniye aho rero yakiniraga. Ubu ngubu niwe ikipe ya APR irimo gukorera imyitozo yabo ya mbere. Hanyuma ngira ngo ku rugendo twavuye i Kigali ejo ku isaha y'isa 5:55 dufata indege yerekeza Kilimanjaro. Niho twakoze stopover, noneho kuva Kilimanjaro, kuva Kigali ya Kilimanjaro byatwaye isaha n'iminota 20. Hanyuma abagenzi bavagamo rero bajya Kilimanjaro bavuye Kigali bavamo, hari n'abandi bagomba kwinjiramo rero bavuye Kilimanjaro bajya Dar es Salaam, hanyuma nabo bajyamo. Twongera guhaguruka rero Kilimanjaro tugera ku Dar es Salaam ku isaha y'isa 8:55 za Kigali. Ubwo byari saa 9:55 za hano Dar es Salaam muri Tanzania. Ikipe ya APR rero yasanze bisi ku kibuga cy'indege, ni bisi itangwa na Sekafa nk'uko ariyo bitegura iri rushanwa. Noneho twerekeza aho bita Kirondoni, muri quartier bita ngo ni Magomeni. Ikipe ya APR irimo kuba rero muri hotel bita Royal Village Hotel. Iyi hotel n'umuri niyo yacumbikiye APR muri Sekafa Kagame Cup y'ubushize, ubwo APR yashika ku mukino wa nyuma ikina n'ikipe ya Red Arrows mu gihugu cya Zambia. Ubu rero n'ikipe ya APR irimo gucumbika magingo aya ngaya. Ndumva ari cyo navuga cyetse niba ari bindi mwambaza. Njyewe nakubaza ku bakinnyi bose bameze neza, nta mvune, nta kibazo na kimwe, bariteguye cyane ko wa mugani banagize amahirwe yuko baza kugira undi mwitozo bakora kuko match yimuwe. Ikirere cyo kimeze gite aho Dar es Salaam? Amereye ku kirere Dar es Salaam, ngira wowe Tanzania bagura hazi, na ahantu hashyuha cyane kubera nyine iki gihugu gikora ku nyanja y'Abahinde. Navuga yuko ni mu bushyuhe, ariko butari bwinshi cyane, ntabwo wabugereranya n'ubushyuhe bwa Bija muri Cote d'Ivoire cyangwa se n'ahandi, ariko mu by'ukuri harashyushye. Ariko abakinnyi barabimenyereye ko no muri bwa mbere bahaje. Aya masaha buri muntu wese wakora sport utazi ko aho ubututubikana muri rusange. Mare ryo kureba mu by'ukuri muri rusange Sekafa Kagame Cup muri Dar es Salaam, navuga yuko ntago ibishyushye nta nubwo ibikonje. Ngira ngo impamvu zituma wenda ngira ngo navuga yuko idashyushye ngo uyumve mu baturage ni impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko amakipe yabo arimo Yanga ndetse na Simba atari muri irushanwa. Iyo ni impamvu ya mbere ituma nyiri Sekafa idashyuha cyane ku rwego rwo hejuru. Impamvu ya kabiri yindi nuko harimo kwiyamamaza kw'abakandida bazahatanira kuyobora umwanya w'iki gihugu. Sinjye nivanga mu bintu bya politiki, ariko mbahore mbyivangemo gatoya, kuko nicyo kintu nyine niyo nkuru trending ngaha mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam. Hari ibyapa byanditseho ngo chagua Samia Suluhu, chagua CCM. Ubwo rero nibyo navuga yuko nicyo gikorwa nyamukuru abanyatanzania barangamiye, keretse nyine abasportifu muhura gake babubwira bati ngewe nubwo n'abafana Yanga, ariko Sekafa Kagame Cup ngomba kuza kuyireba. Ati kandi mu by'ukuri amakipe akomeye arimo yo uganira nabo bakubwira yuko ngo babona
ikipe ya APR nkuko yageze ku mukino wa nyuma n'ubu ngubu bayiha amahirwe yo kugera ku mukino wa nyuma kuko ngo amakipe arimo ngo ntabwo akomeye cyane ku buryo yatera ubwoba APR bakavuga ikipe ya Singida ngo niyo batazi neza kubera yuko Singida ngira ngo mwarabimenye ko izakina n'ikipe ya Rayon Sports mu marushanwa ya CAF Confederations Cup ariko kandi Singida Black Stars ikaba yaranagiye ikiramo ingufu kuko mwabonye Gamonde kare uzayisoza ibyo gusa kandi basinyishije Karidi Uco umugande ndetse amakuru yabyutse atangazwa muri gitondo mu binyamakuru bya Tanzania nuko uwo bita Kratos Chota Chama nawe yamaze kwiyongera muri groupe urumva iyo mediane rero ya Singida Black Stars baravuga bati wena ntawamenya ibyo aba bakinnyi bakiniraga Yanga sezishize bazakora muri Singida Big Stars bati wena Singida niyo yabacarenginga mubaye abacarenginga ariko ubundi rwose APR turayibona nk'ikipe ihabwa amahirwe muri Sekafa Kagame Cup hanyuma Ruvuya ku munsi w'ejo abantu bakibona urutonde rw'abakinnyi ikipe ya APR ijyanye muri Sekafa wenda ku bantu bagiye bakurikira APR mu mukino wa gishuti hari amazina yagaragaye kuri urutonde abantu batabonye igihe wenda bakinaga iyo mikino ya gishuti